Kai kehe koe osinga ia ai kau taha koe. Miss Hoko ko whainga mali e pepe ake mea mai ki mua. Next. Woo! Taman. Wow! It's amazing! Hello, Miss. Are you alright or are you okay? Oh no. Oh no. Okay, tala ho hingoa ki ho ek pa mo kainga. Koe hai fe tu ke lava mai me ai. Hello, ladies and gentlemen. My name is Feauhi Misi. I come from Kuini Salote of Pussy. Okay, this one is come from the world of pussy. Laka leva pussy ki mua kena ta eta pussy. Bye bye si mai. Woo! Koloneli. Wow, Misi. Ke tau sio ki ai pe ko hai me aku ke whakafufunga ai na ke hau noa ia ko kai turi ki tu. Oh, aku ne whafufunga ia I Ladies Association. Wow. Are you incredible? Tonga Ladies Association. Yeah. Okay, the last one. The last one. Welcome. The last Miss for 2010. Wow. Koe hao wanga hosio ki he Miss koe ni. Ko mea pe ko ilo kono uluna ayo pani ake pauta fo. Ko mea ulan pehe ai. Ko saya he whakavilo. Ko ia nu tolo. Kada kwa mole whakahoko mai ho hingoa fetu kelele mai me yai. Pe ko hai o ke hanga represent he. Kai ko mea ko whatongai hangi ko nai fulahi ene whakaholo ke te Misi. Si whakaholo e mai. My name is Kanching Hatu Kansong. But the word of the well side on the beach. But represents the tiger. You know the tiger? Oh. Security. Represent the security, tiger security. Yes. Oh, ouch. Okay, Miss Tiger, mo paspasi mai Miss Tiger 2010. Sai he via fini ho ek pa mo kainga. O ku fie upito funky ho ek fa fini ko ni ke nau hanga fo ngai mai ai tak ko ngawe o ku nau ngawe ai. Ka ko hai ka mi se fa kena. Iyo. Koe kau misi ko ne fahai koe. Koe kau misi ya koe ba me he be hala ko ni koe hala tau fa ahau. Tau te sito be hala ko buna. Ai ya. Ai foi lolo tau potu ya. Pe a hoko mai. Ok ne whakapofonga i mai ako e ka ruelue ko he hala. Kai ke mahino ya me ko tu langi pe. Ko tau potu mai ya. Woo! Koe foi taha ona ya. Foi taha ona le whakapolau mai a pe me loto. Hey ilo. Pe me loto haapai. Ko hok ta fakto he ma hange ko glave ko ni nai ko Miss Tiger Security. Pea ko Miss Hoko reva ko Miss Gigi Shell. And my lovely Miss for tonight, representative the Miss New City. And the last one, you guys can see and tell, it's the Miss of everything. Kai kehe ko tau event uruaki ya, te tau hoko atu reva, ki he ngahi event kehe ko ya, o tau programa Feauhi Misi, Miss Fakalangalea 2010-2011. Thank you very much. Koran ke nakau Misi, mau luan mai pe mua he o show wai, os puka patau, me ai beki mui. Yeah. You know me love life too much. Me love it blood and everything. So give me pause. If you wanna cook food for me, you better put enough meat in it. Cause if they don't eat in it, no fun eating it. To get me in the mood, you see. Pasti mai Miss Fakalangalea wate populo. Hey! Malo abito.
Now talk to you next event. Senior 10th Theatre, University of the South Pacific. Ladies and gentlemen, give them a big hand.